kwa ida wata bina gi oya ndo juma chemaya aba chirega abange mata wasani na ba umaka stanley ba mo mino marita na isaka na wa basani ba chira abange to bosoku asogochi tabatura ikaranso morisiga mandu togo bosoku ba baraki kogochi etaraje kwa aja ko ngale ko abu machoga wochi da wembo jali model wochi bonjari etaraje ye koge na do washa go over school also ali angara but it's a school that needs a lot of patience maga standard that wada garado wada kala ngwala komoro nyaga le melonga do level 32 years tada woch yodala meredi na hapo cha kwanza meredi endo gele kya leta ala na yoga na kole de enyala ki matagaro ekena na ja ala vleiti kala matagaro atago yi na mo ya kana na mutanga ni ko yole kani hero kwa ko ne yangi ora bali tibo ta ba ko soku ogende otarire munengwa kasa ko bwatisi atoko nyara kasa ko bwatisi naende jago ngamba ngoro bora no magago na na to borai ogende na ko baigo obe bwa dada matukonso mabwao owa maremberia amatukonso yoja saba sidi matagaro bora ni mwako na te yangi na ne ko na buro mojo ko mwaka standard yote no mwako yes kaga mena rabe buya egende mami ngo dogo dali mo songo ni bonjari to ya sokorar bora mbada wana mokorar ekara mo swa do ina ta ba dali mo jorwari le na da tingicha ibo gama do jamu yo buya kero tu agaje rieta egende agero mo ko yo to be atu arogama to buya ma naintu na nda kwa nyabaga abantu bani akwa ni dama nya sago seni na saba seni mbiamano na injende mogo njange nekiana na akwani to kwa nali omwana ito maiga mange na ende to musabeire ambe ye tame omolisia iga kala magoso cha sende ikiagara ngonya komukanya iga abarale komoko kwane ngo oika ngai abalimu nju abalimu ba Kerongorori secondary na bali bande college lakini ile na wanko mwa masikani ocha oika zende abona era ngo mwanda masikani aye nchwango gocha nkagerete mogo kwana mwenzi noyo mugwe kora kwane elinde naende muganeria maya ali bakwa baba kwanonsi naye bade kwanonsi tiana injemba kwani nga waire bya nainde nainde twarure korwa school ya Kerongorori ya secondary ase madam Zena abasona ingara kwana tigamba ebakwane elieta elibeli moiga manye kwana mana masi elieta John Nyanga leo wangu kunza Jama Kailanek kutoka anje kwa hiyo bia ino mliangoro arana sikone ndio kwa na bia ego ndio kwa ile bia kabisa na nje madam Davita Nantoma leo kwa point hapa ni kwa na kabisa ino mliangoro jamaa bia mlemwenzi nje group mofa kisongo kurbo grange tago asante Achi na kwa ni bia mole njirando timu mwalimu kimgandele chama yaba yapi wala ko Kerongorori otuna representative ya yama
Ngabona na into twacha kuri school ya Kirongorori sengenje umuyobozi iga ya Madam Zena togoteba tumuganire kiamaya kurwe school. Madam Zena ari ngo mwanafunzi one oito twensiga kero nake Kirongorori kuri form 1 mpaka form 4 tukamutabuki na inda agakora esengenje ye tabia yengia tukaranga na ile tigairane ani batokonyera abana rugorari igotari umontomia na kitwaranga nero kere weekend abande twaruko gosongo muira tukamenyete twatanga goikatoche to kusange tia somo yegoyo yobwe pre-wedding as we prepare wotate emyangi eri ayenene tochikomo koba atiwo sako gogima bwayo bia then no mwana omuyo moyiweri a leader when she was a student rero twabegete muno motenero abana bonsiti our head guy none karumo bero mokeiga ni mtu wa nguvu mada karuo setoro dai bana nainde karakora twararanga mbiyana akaletega tiga tumoira nainde munare igana ero gotobwate taro ikwa jogorari bamenyete body igotari umuntu gwete nguru bana zena twakuganiria maya goko genda no toramo pakalitiko liriye nyangi tokokobe kabisa eskuru yogoswa teibe neibiere na bakebwata matemu aye make muna bakwanya batanga bateba okoremereri onya ndu aremereri inte na bere skuru ifo this the 10th year na ile tinda ruoro igoterie skuru engia okoremereri gekogera ntuma ito nonye utara ende skuru eyo nonya sobo gimobwa kawaida matemu na baroro onya kwaya nyara matemu ayande ayande bono nama guswa kali ochimotu ne gotwara oboremereri na gotwara obwanzani na limora nyare koerera ni byasenga egere omorembo nyare kobororo segencho abageni bara abange tigangorera agu nge our PH akwane ringane limo igautia so mwana zena the school staff principal the subordinate staff wansi mbato toma batanga to tumuganiria maya no turamo ntwatara no kalitiko lirie nyangi sima itu se to konwera niye toro igagia okoko kabisa lakini ale kubate chapu cha iga pijama kaya mna ba kirikira kine chia ego cha so chipe ngoba sanga satori ndio mono tu ati kuna Kirongorori secondary school yanga no nyoreka kolego ni asana no moto korone omwana sana no mwana gwata maskamdi tangani twale denere radio school no mwana wanje tiksan no mwana wanje gwata maskali na ndo no mwana wanje tugasara ngo nje nanti na bele na ndio na njini mwenye kumkeni abana mtoto na ngatoka gaiga mtwana kwa school wale tuanze kwa hapa na wa kiso school enduma about na pia members hospital no bande bara wama mpige garante buna ande personal watu wote in personal ground lakini ndio mtu mwenye ni gaiga na ndani alo mwalimu wana ukanaicho kwana sana na mmanjiro ngatu ntambe umwana gwata maskani ande noene umwana one ogurguroda weta matemu yati ngoba tumotwaro gosokuna uteno ngata agita taita kunyara weta eko na wale wote agaiga utwara usauri ocho somaga yo kwani hapa yane ne familia yane tiganto sana na asili sana ko genda unimachimaya kusebona ndio mono nje amali upane bansinga no mutaro pia chama ni school yake no no na tolega tu achikume kwani hapa hiyo school ya speaker ya tindochi bana nembara mbara aso ndio huko lakini tiganto tena na ki kwani hapa hiyo school ya Kirongorori ya school wote wa place mfu kera aso ndio maskani asema ndio mono aso wote. Thank you very much. pia mona seri baga na watu wenga abengeigo najua ile mwenzi bia na nje madam danta ndo mako jamba sababu na madina wako anda
Ote sana mangana kubwati. Intana ne ote mwani ya maya. Namba ibere onde binga chilwe cha nyaire tu. Ndedere sana elinde mwa koroko tu. Sana Wango mwani. Muy goetie tabita oru. Na hicho monyene ngongale ko maji na dia sana. Nchi. Ngo na hicho ro idingi dia bia. Ngo. Na hicho ngo da bisa na ngana na ro ra bu mui ma yo na. Ngo dingi dia. Sena zive. Ngo da nga da nya sa ba ko nya mwensi. To kwatira na to konya sena. Enyangi ae no to kale, to mosire kabisa. Na yo kine chai. Biama. Thank you very much. Mo itakuwa na timu ya. Ngomo ngangale. Kaliale mona gata ete sena ribaga. Aso kenere. Kocha. Abali mwa baiga ba kerongolio baru chibusa. Ndokubere ngam yamano. Thank you very much. God bless you. Ma igana tabita kweka muno monto. Nande buno mosani. Ande kagirete bara korana sena. Sena mara vera na ende nere. Utumire yumbiri gombia. Ono igona ataka wintongo sirivira kerakini umogeni nale ga tuikana nsekoma. Lakini ataracha tigange oyo mitoro na dio Morisia ko ruge Kongo. Ane ko betara abantu isindani. Mwana Morisia selibaga. Tigamba kwa moro kini ndema wako ambiya moro nayo. Bitanga ni kwa kerena manana na ndiyamano. Abo yemo tunanda tore ndiro ukerega. Ugonda mama wako na kurumo mochiyo mochondete. Ndikuata verro ni soma mochiyo. Na kiwa ko vera na ande doche ile ni usaso yote. Imamoti wandumbarina takakorora. Watukuwa na mfuta na kuwa na mama tu. Uma kana ndiko wachoma chiano gari. Kanyeri. Kajira mpwani. Nganyagire tiari. Wata wote. Atiyo mu na marita na wale. Wanduru wacha kama meri yote agitena M A Margaret Marita alizibuye kama alizibuye tawa. Andarana na kurokoni motoka manga. These are great friends. Ina toka baro great friends. Kenaga. Ina toka baro great friends. Manga mama mutinga chinga kile tuwa roda sa na Isaac. Ile tuwa rogo cha Tuwabu talimu abona ali arenga mama yamana babari. Meri tararo. Wala tunai. Mwana tengo mungu olinko yeka arenga marabuani. Pakani ngoro to mata na arenga rali nango chanya kwa marabuani. Wakini na nyo rena se ansi roke. Marabuani olinko yeka mungu kuni moya kwa tere. Wala tena chimpo cha. Lakini wanataka kamba kwani ya. Wako na kokoto ina na kwa kukondia. Tena pata tu. Magi ni tira no chote. Moko ni ya tauya. Mwana muka mwana watu naji mwana tayari good friends na ndio mwana na goma tukaa mwanzo mwana asali watu ndio aje mambo nyoro yani ine pea ni naro kuligi sasa kumbutegeza ndazali omorisia okorukwa chonyo mali nabwo atamatanga yakorera yayo nesirete ekirale wonda rumuntu amanga mukanto runtoma ukukera ugakera umwana wana chagali yokonga kerato gwate nyangi aga participate ngama tayenga nayo kuno molisi uko kororo obakurani yonko na koriye jere ngora nginyo mukirare na dokumwa kerande si weka
Isaac twabera nera matukama ona nonya ndi tware kuguru chirurari basaba risi ba mayete na ngobandroni bakaruwa ro bakamutuma go charuguru akara ubute na intro hiro kamara chinguru ndiyamana wako wajistene umurayimu ndiyamana mabaka na saga ndako bosini mwalimu ndiyamana these are good friends nakwenda kutoka tayabanga sena twakoga meria maya amanga akwaniru na saga konya akoya chinguru ekarongo chigo chaka Kenya na saga ndako boko senya sekijera kyabene akorende na abali muno nayo mukwano wa makuana wana asa kubwato kana nabo buli ngoroyi karabo akira ngorande na wenje mukungu ndwate so bona na mata lakini nababo kora na wale yake rata na wikari amasikani na leo ko wote wote asa kubwato kana nabo na bere igo kimasikani na abaga ni ile manya saba sesemu na abakira no mayo ona ni nyanda isoke maguti ni panware gaje uyo mentorija kurkerondorori ndo chengo bati kondea nero na ware kurgokungo ona manganzira soto no ati nende na ikereni ngora mandoma personalmente ma tayotia na ruro gatoro kiawe mungu na kuturushira mwango na ntoma na ruro gatoro kiawe na mungu ruro gatoro kiawe ona ni soka na ndekende ngenda atiga ngoma na saba sisi lakini na atikale ti mono momanye tipo sindingisa na ndo mogeni uine aro ni manyete mono ikana tega iga akumetinga niko jakama akabaga college mates na ubao kwana elinde ngea mogeni uyo libaga changi umuchango achangi chibesa mwakwebita tenena akumarusuko malenga lyoko bana Nenda kwani ngabawuze. Ndemo. Ndimo ya chori na ndere turange tenyangi. Ndia tangu na ndibawuze. Bani nambara ndabawuze. Maria tangu ku Victor ndo makae. Sopere asako kumo manga. Manga na kororo. Zana tuakare na Kenya kutoka China to past year. She was my first friend. Mwana tangu kumoro musibo kamba. Tukabona twakora ida. Twakora school na mwana twawere kubasoka. Na sababu baga ngosoma school ya nacho chogo. Na sababu baga dono nechimera sia bana ro katorende. Ane grupu ndabwate mtokoro kachikomred ndabanga tasana njirayo na ando kitora akora na hawo pura dan to akora asani lakini tokora na tubange mata Isaac kwana na mata karawa tukina mbosa pro nyambo district na watu ando tuwa sana gavana tukosa sabarama wako ganda represent as well na ando mama tawo sababu wewe kwenda kwa yale tunaenda na kidogo babora merani ndio transfer Mungerusi naongea kwa Kiswahili, wanapana mara ya gapalima musu, na erma musani. So, nampa nafasi na wa-address kwa Kiswahili. Asante. Habari zenyu tena. Kwa majina ni Maria Shara. Zena amekuwa rafiki yangu tangu first year. Tukashare room. Na saa hii tena tuna Najina kwa ni kibarira mwanzi. Asa Maria tangu kwa Evans Manam. Sito na wache. Zena has been my friend Corona Unity Lukena. Mpaka saa hii akatuwatera niga bina wikamoke nangi yana. Wikamo maji. Ona kwa mwa ya rato ikasawa. Tumanya sawa bujando itosirenja. aya nkubakira mbya muna singito wota. Maria Sharon ako Rusiaya County. Nero tuaralire nero kufaspia mpaka 4th. Nashukuru sana, muende salama. Tunatoka Machi tarehe 18. Mwezi sana. Wana urusi wa kwa na tibia. Mweko boga ni yamaya. Bas, kira kan baga ndabia. Wekira bunga gete ngorita nande umora yeba
oracha se chinkwana igora udoje ke chinkwana tuakorere gabu abageri bagocha na bago moko barangeri bacha gabu one se motoko na ne yungo sangereria elinde zena achanyore transport kurwari enkaya yenya goche school omogeni nare omuturaga abunta edekoreta na nambwato gosemeria na nabwate program elinda tuchaki mogeni naye wanyeti mbwatiri etari yao lakini mwata naye karibu. Well, biamole. Adawese kugamba akili. Ngoje ukwa. Okay. Ngi yada reta. Egerageri. Ngi tawo kala kanto achi. Owa kambi yamo. Asa marieta enguru kupita mukaya. Kurwalibu tutuganya mira. Abantu manyene na mata. Wetira anene tuammanyi. Igobono ngocha akaturu kusangira vision. Igobona to gochaka okure banga. Okonge dawe kinchake. Una kiara iki. Mana kumanyanga ngole maotarali. Igona linchake to. Ambe ndangani. Mulisi. Ngajoli. Mbuyoni. Nawe mulisi mutangani? No. Mulisi ngajoli. Mwadu wajagiri kusangiri. Tenaigoro. Injao kongi witoro. Ndole ngano mulisi uwe kanisa. Uwegiri sena. Gona achaki. Mno mulisi mutangani. Abatikane suwe kanisa. Mwe aligani. Tekiara mmoja wade kiria kwa itukoria. Mmoja kwa ilia tetei. Kura chanji mtugurwa. Okay. Mulisi mutangani. Okay, sote rana. Ega asinna wa devan bijamo na kitugwana. Yamono. Mulisi mutangani. Otoire emye emwe ya bonga pa. Ngatumoda. Last wajatu. Mulisi ndora. Mulisi. Ndusia. No mulisi. Iyo toja agete mujana. Abarisi na baku wele. Okay. Mulisi. Ngaki. Ndusia. Iyo walicha agete abadi konesi bera advance. Mbo mata marieta. Abanyene ba acha nimba dona ngochi. Mulisi no. Anyeni. O mulisi anyeni. Otoire 115 apa. Ngakroda. Bas echo. Iyo na aja gira yenda tawusika. Mulisi rana ndo. Mno kiranya tori ko mulisi ko manyakale. Kisa jabu adira mama. Okay. Tuwasikie. Wamerawa mwawesa kabara. Ngawai. Wamerawa mwawesa kabara anu mulisi. Ekuamani. Au maine ekuamani. Moyo ekuangi. Kahuru. Omulisi ene mwangi. Ndese tebele tutu. Anu montomu ya. Yamona sana tewe. Naduma watela. Yamona sana. Okay. Mulisi. Omulisi Thomas. Sikei. Sikei. Otoye simbi miyamoto. Yakimoto. Bas. Mulisi ondora. Okay. Na atia wadiko. Wadiko niya semale. Wadiwado kwa nisika. Abadiko niya semole. Mocha. Mungu waniiga. Kera jisa chamnyaki. Wadiko nimara. Usengu wana marieda. Wadiko. Onyakore mudiko. Wadiko nesiri arigan. Ebe no kore ndekero kanela. Ebe ndeke. Ngere kore kanisa official. Alika asinge njoro nyandara wata wese. Njabana ato ngachi ngo bwata. Itora yango. Okay. Omulisa Charles Murara. Otero shingi nyandura ngo dawa. Ndiyo sana. Okay. Mutiko nyondera. Okay. Mutiko nyondera. Mutiko nyondera. Abantu nemwe mukaransa koyo. Moya aligan. Ngo kama sama yone tori yato. Mutiko.
Mulisa. Kirongori SDA Church Choir yaikira Mulisa leta ngi mbege zawa. Nana de ten. Kurate nai. Nana de ingwa Kirongori SDA Church Choir watere nana de ten ngotara. Amina. Kwa nyinango se moro. Kwa Mulisa kwa wato. Uroche ndiri gerane bosai. Anu jinde dai men ore kai. Te dai men ore aki se nyaro dai chiko uroche. Ke Mulisa bere bale korwa bosa. Apto sin jamsine kumada. Yemma sana ya tumwa. Okay. Basta mwamba we district atare 1000 kumada. Yemma sana. Okay, abadi donasi kanisa. Abadi donasi semua. Abadi donasi. Oh. Paulo, no se me da kanisa ipo kani. Abo minto naiba. Abadi donasi kanisa. Ai kurat, ebali kanta mani. Ebawo de basi ndigise. Usomna ngorangiri tango yo sindigise. Abadi donasi kanisa. Baida. Ketua menjadi pekerja orang kabaca balik ditambah ini kan segala dikoneksi baik. Oke. Pemelawan mau sakambar desa. Mbak. Pemelawan mau sakam. Ngai baji. Baba maji. Mary, Alice, injuwa kama ndale kiara jige sembranda. Mwana korra ni wani. Wana ntinda jingwa. Na bangi na wali chikoni ile karanstira hivi. Mmoja chama ndale kiara mama kamindi hapa. Onye wote tengi chama korreki na wango chama kachikoni. Ke, nakumari. Monto nayo. Monto nayo. Yesa. Okay, na kidogo. Umwari mchosia. Oyo mwawezaka. Na ande wakorra mangana ya chagita mangana manene. Otoire 400 na kuma watero. Basi, tumwani yewa singi. Kakalisi. Maete, matoka rugurumbi ya uti. Tiga dini yote. Ngatigo koro. Tiga. Ko ya chanja. Ayo tiga. Kienda kwa mwanje kifanya nini? Akibuki. Okay. Naro ko ramna go chacha nero singwe gerari. Chino muoge. Okay. Alice. Otero singi 100. Ndio ara korra mangana manega kwa hiyo nyawa gani na kuma watero. Bila na sana. Mali na men baracha. Mali za zibiro ndio yalire yobuja. Ndio chingambe. Iyo mmonega ndio chandabu. Ko chandabu. Abanye bali chikoni mwesi era ndio cha. Onye wote tangi chiko boyi, ongo boyi nando ngakane we transport nacha. Mali ndio. Naya manene gosa nga namanyi. Otere shilingi mali kama wataka. Ndio sana mundo naye. Okay. Na kidogo. Stara otere shilingi 50 kama wataka. Ndio sana. Okay. Abanye na wale chikoni nimba manyepo. Mocha. Mbaya rasa ngagi ngotekera yotero. Ana madengo kerero ngiasa. Mbale bataracha. Imanyepo. Uya sana. Nagiru. Eri na robi. Singa mfremada. Yamona sana. Nyani. Kemundo. Singi 100 lakini watara. Yamona sana. Nani? Shedo. Otero shilingi 100 moda. Bona sana. Babu. Mo tikara sikoi. Mo tikara. Awa munanga sio miga. Kokoro. Government. Okay. No. Agiko. Mate tu. Mate tu shilingi 100 shilingi moda. Yamona sana. Mungu ni ngasi hotel sio kwa Sanjiro. Kawa ni nyabuto. Shilingi 100 ngoda. Yamona sana. Aiga sana ko likansa. Okay. Okay. Ndio nyeja. Ega asia saka ndio kwa chap. Perumo. Ngondo sikwa nenda. Oma to nyeto ko mushia ma tendora. Inawe asiri. Tuwa ke sabu. Ndio mushia.
Watu muga kuna mtura. Mbaje asokora tara. Nga anta njengo kutanga sakurwa. Pita Nyaburu shilingi 100 kurumetembe Mungu. Shilingi 100 chao tukiranga kama watawa. Okay. Omongina. Ngaku wasu mahali mwa kana ranga. Kwani ka? Okay. Ada ini ndio yanga. Kurang lagi. Sini ndio yanga. Okay. Kurati. Aba mulero kura. Ila Mungu ali. Njengo ni ndole na njengo mani kwa mnyele suru mwilio. Igo Mungu ani nga ngora. Okay. Mungu. Bebe mungu shilingi 100 koranga bakalo momino moro futuno moro shilingi 50 rwada. Demona sana. Aye. Kita. Igo mtu achekerangi. Alangina. Akimwe karasa mnyama mtaji. Manyangi humne karo yuko ransa na kile kale ukiya. Mungu kale ukiya. Tuwa ndo ndani ni ne nje chikubo. Next. Esime irenga. Na kiburu. Chandu mundu tukumbeza shilingi 100. Mtongeleza. Askari mareli shilingi 100. Echo. Leo kanasa muka shilingi 100. Ya maana sana. Ojikale. Meli kumungo 150 mongina. Ojikale mune kutukia gube. Ngiriko kwa toma hivi. Umungo muna. Shilingi 150. Okay. Okay, nakuwa wakala kile tange tuwe. Mbuya. Mbuya. Nini? Rina Nyamusi shilingi 200 kama hotel. Ya maana sana. Mura bantu bali bija. Niyo tata amoche pita kumkwani dia. Ama ene ngoja. Bantu bali wewe kona bipiranga bakaracha. Ne wana misini wapi? Ngoja. Aba mwenye mlango wote chiwe jini. Okay. Aba dukana sito kanse bauli. Mbaje dia buya. Ando wajana badukana. Niyo taruki. Bantu bali baruga abatari kusaba atangasi. Okay. Nambe ntangani.